March ni somni le panga sang ni somni le pathum khan Mizo National Front Party chuan thu chu asiamin aizol kho puya tanga Assam Rifle in son chua chu atakin alo thleng chhota tian tar langa munmo nar mo nei tu kan Chief Minister tumru na le thanem ngai na hi Mizo mi puitan a chuanom tak zet mathlir thui tak nei kan CM le MNF President ni bokhi Mizoram tan rohlu berte jinga mi ani anti ani MNF chuan Assam Rifle te in son chuak tur chu aizol kho pui le Mizoram tan mel lungpoi mo tak an reng don ti an tar langa then khat ten ring lawa deu so na chitin reng ne na be ani lai po in Chief Minister Puzoram thanga hian atum athul chuang lova chol lovin amalak na kalpui zelin central lama thu nei tu te ador reng ani antia a hlotlin na ruangam alo lan tak thu an tar langa ni Assam Rifle in an mun an chua san tur chungcha nga mi mal thil ti theile sarkara ham thana dong thei chin te in semral le nei mai tura ngai anom thu tar langin MNF chuan buana ma in satakin an lo kherto mi puipun khom na lian tham om theina turin Mizo nampa pulal denga share jengnan laldenga convention center ro pui tak din ani don April ni khat sang ni somni le pathum hian Union Home Minister Amit Shah an alung phum aron phumang antiani aizol atanga Assam Rifle chuak tur khan lem an chang mai ni in report kan dong tlat mai van nei thanga ni somni le panga thlathum sang ni somni le pathum ni zan lama khan second Assam Rifle ajatanin aizol traffic SP hena lekha athon aizol atanga zo khosang lama an bungruate an thiar dona wanga tluang taka anti theina na mala tura angen na chungchang adar chiama atopa chuan anin son don ta ni hi ti in phur takin kan lo post darve chuai ani lem chan na mai alo ni nimina chuak turanga sipai tak somli jet mai inji chuaka khan tel tin ruak te pipe hluilon to tele chair chia te rotman tlak lo sil charama phur thlak tura anda te chu zo khosang lama an lo thiar phei lem vel hi alo ni oma sipai te hian heng bungrom han to lo tur tel chin ruak tele chair chia te thleng hian an thu thuwa lo the thang ngot kha athiang lova silchar lama an mun pui lama an phur thla anga an nin an lo chingfel tur alo ni chaw ome chung bungra tong tol te chu zo khosanga an da phei vel mai ni in thu don na chu na soi chung an bungrom han to lo tur chin ruak le chair chia te chu trak somli zeta phurin sipai somni in vengin an han phur phei vel hi alo ni oma engwanga hetianga che chiam mai nge an ni ti hi hriat chian ani lova an ho tu te point lem chan na ani thu hi an nau tilaka an jep hran lem lo ni in alanga lem an chan chanero an soi chuang lo ani air ground lama sipai in lan lo turin anin shrila a chan chu civil mi ten an thla an lo la anga social media lama adar le an hlau thong ni in thudon na chuan a soi thudon danin aizol khopui lailia hi battalion headquarters ani angin mi zahni tling lo deuh an la renga sipai za che hi chiang taka soi fak thei anilova chutia chuak le lut te anom ve reng thina cholla chuak tur te an headquarters aizol in reportin anom na tur company an pan chau thina ni tundin mona zo khosanga alpha company anoma chena in tura sak tam tak chu asak athat tok lo wangin afarna sahleya company pakhat chaupo zo khosanga anling me ulo ani lain aizol khopui lailia zong pheingon na chi ani lo shima anlen lo thupo thudon na chuan a sei bokani tui supply athalova electric amumal lo hle bok ni in thudon na chuan a sei bokani an ho tu ten an soidan chuan chuana tur thu hi central atangin an la dong lova chua hi chu an la hlat hle nia an hriat thu don ani AR te hian lamual le quarter guard tlang dakin puibul thlengba ka athlang lam family len thlengin chua san an tum lova AR ground po hi an chua san thelo tur thu Mizoram Chief Minister hena po voi ni thum lai le kha in an hril to thu don na chuan a soi sipai te hian aizol atanga zo khosanga in son hi an chak zo ka
lam mua la ti pui atam thin sia mi pui sul nu zubur ruak le thil trop tak tak thlangin atuk lama then fai tur om reng mai thin te hi antan ani nom ma function engemaw a awm changin zan khotai rek thleng a duty angai zia bok nen in son vat hlan hi an ngak hle zawk ni in min hril bawk ani Assam Rifle in son hi du lo le lom lo lek leka min ngai anom ti ka hria in son chuak sek kan revenue minister hian ram neya in soi mi som nga lai te pa si council ngam boxela mi puitan parking lot ba ka laldenga cultural center te chu din ni se ti hi kan aw hla ve kani kan lo me mang ma se do thi min fa hnem to a thinarim to ani ber hi lir theilian som nga vel vei vut ma se in thiar chu ain amit sa programa kan ngai sak me ka hei hi min tiam sual zin to lutuk wang zo kanie hei ve thung hi information hi sap tonga pe kania Assam Rifle School lut nu le pa te WhatsApp group a an post ani titileng waka AR chu zo khosa nga inson tura soi awma thunei tu te tangin inson tur thu don alani lo inson poni se AR school hi chu amun nga ya akal reng dona hetiang thu thang vela lo boy lo turin zirlai nu le pa te kanin chaet anti ani chu inson rim chu nam lo chia wa takani sipai chin chang hretak pakhat chuan ti hian min hrila Assam Rifle hi an chuak lawang midangin an ron thlak to thungang ti in lunglei lama Assam Rifle an in son chuak mek tia in soi thei te khan Assam Rifle School thu chu mai po hi in khinglet phalo ti alang reng mai hetiang thu thanga boilo tur le eng thu pek ma don awm lo tia Assam Rifle lamin ngen na an siam nge anin thiar chuak mek timol mang ve ringot te thu hla hi ngai ven tlak zo kangle zoram thar danglam takle khoi zu le hute tui luan narama min shwai kai tum tu chief minister pu zoram thanga ni som paruk january sang ni som pasari thotan nia mizo namrun MNF general headquarter office hon ani nia khan voina sarkar na phongchel tu MNF party chu opposition an la nia chuta chuan MNF president pu zoram thanga tuna kan chief minister ni ta chuan kum thar thu cha ngai nom takasoya puzoram thanga chuan kumsang ni som pariat in than puya sarkar na kan siam thei nge pathian le mi puizara kan be seya kan na ma sabera mizoram tharle sarkar danglam tak siam kan tuma hemiatan hiam ni pui ezon na le lok tham lo siam sak ani theinan thoktu tele mi thiam bik ten uluk takin socio economic development program ACDP an siama chuta chu mi pui ezon na ngel het nei theinan sarkarin cheng nuai thum aya tlem lowemo an ma mo za tang zela buat sai na tur suma pedona mi puiten kumtin cheng nuai tel an lak lu theina SEDP hi lotling ngei tura kalpui kan tumani atia heta mizoram tharle sarkar danglam taksiam kan tumati hi SEDP manga mi pui eizon na ngel nget nei theina sarkarin chung ko khata cheng nuai thum aya tlem lowemo an ma mo za tang zela buat saina tur sum a pedona mi puiten kumtin cheng nuai tel an lak lu theina SEDP hi lotling ngei tura kalpui an tum thu asoi hi ni nge in alangani ti chuan kumsang ni som pariat in than puya chuan mizoram mi puite chuan MNF party a base na sang tak nein ne takin sarkar na kan peya achan libera lang chu SEDP cheng nuai thum wang khani tuna hian puzoram thanga kaiso MNF sarkar chuan an traman mang zo ruai chu ni ta der maya mizoram mi puin kan nga helle sarkar na phong kan chel tir na chan nia lang SEDP cheng nuai thum chung ko khat chan pual tur chu kum nga don alo ral nu poin kan muta si lova kan mu po arinom heklo achan chu open market borrowing manga loan cheng viable sa zakwa somli puk chung le healthcare bill ba cheng viable sa somruk panga point pakwa bial nei chung hian kan sarkar son mek hian SEDP cheng nuai thum hi min pe theilo wang ti hi kamit ka beng ti tuka chiang ani ta ni mi pui point be sei to lo chi ani lo cham run dala chung ko sing ruk hne na
cheng sing ni le changa an siam chuak thei sha me ro lom puila amai ro chu juk chal ka tumin leipui kapsen ringot an a kho tur hi chu alung chia thlak lam deuh chu ani e chu mai alani lo sarkar na an chel him hlot kumsang ni som pakwa kumtira khan chief minister puzoram thanga chuan Mizoram chu khoizu le hnuta tui luan rama siam an tum thu horticulture department a officer te in mu khom na soiboka asoi zelna CM puzoram thanga chuan F2 opposition an ni lain mason na thodan tur an duan lok vek to thule rolian chi mundanga omlo chin an tum thu te asoyani voina hian Mizoram chu khoizu le hnuta tui luan rama chuan min shwai thling time le chu thiam chuan chu dro se tiang deuh khan soitam ngai lovin chu thiam chuan chu dro se kan ti ve mai aniang chu khoizu len hete tui luan narama chen chu soilo Mizoram khotina chungko tamjok chu ni ti nei chop dapin kan la buai emema zanria thlak tur kan tla cham lo chau ani himolai eti meklai hian kan chief minister chon Mizoramin potential thatak kan nei thule ram hausa a kan siam thei thu chu ni som pariat thlan ni sang ni som ni le Pathum Engineer Sir Chief College Administration Building Saktur Lungphum a phum na ala soi bokani sarkar tramero chu top chu anirwai to sia maurwa chidang lam takte chakai farm te min hoisana cheng viable chatam tak khoral duai lo khan kanramin potential tha tak ani le ram hausa a siam thei ani che hi tlai khon nuwa soi nu no lovin sarkar na phong an chel tu ka tang khan bong in siang phata don om hau lawa be pui thlang hal mai tur khania chur bura le na haya cheng khek lo tur te po kanang o masin engpo ni sela tun sarkar tram kalme ka hian zoram thar dang lam takle khoizu le hete tui luan ram kan pu in min ko mu chu ma se kan tan wana ra ang engtika ma kan thei ve lo tur ang ta le sarkar tram kalmek chu aral mek ta sia chung ko pa ber hian an pui fanau tele chung khat bula adu thu sam azel din thu hi ti tak zetin ha hi pin a soi phota sela asoyang chu ataka thleng omang si lo se anu pui fanau chung khat mai ni lo an khotlang chuan in nga na tlak tak taka ngai lovin asoi le turpo dot bok an tinge yang budget sangni somni Pathum atanga somni palile Mizoram mason na Mizoram budget sangni somni Pathum atanga somni le pali chu Mizoram Legislative Assembly a soiho ni in remti anita a kumni jet COVID-19 sipui lenga wangin ei sum zon na le sarkar sum din munin a chiat pha tuna hian le rem kan rap tran le meka kumsangni somni Pathum somni le pali budget atang hian Mizoram hian mason na rabi thar mu tura nei don em ti hi kan ngai tu ho do na ni state tho chua atlem le kumsangni somni Pathum somni pali budget a hian revenue receipt atanga state tho chua ve tura be seiza thi za som pasari ania adang za somre le Pathum hi sarkar lai puya tanga mu tura ni thungani revenue receipt hi hlomlia then thei ania chung te chu state chi atanga mu te state chi ani lo thil dang atanga mu te sarkar lai pui chi atanga state chan vole sum in dailo na tranpui na le tranpui sum dang CSS EAP atanga local te ani revenue deficit grant hi atlem tiala azui ral trep ni inalang CSS atanga sum hu hi central sarkar ina khwa khir na sot lebok state sarkar tan man mai arem chang to lo le ni inala shiat bokani open market borrowing le RBI atanga ways and means advance lama kanin nangfa ka khas management lama state sarkar in har san na men lo atok mek ni na langa revenue expenditure asang le revenue expenditure ruam manza thi asang le budget pumpuya summan ral tura tangin za somsari le pariat lai atlingani sarkar na thok lo leiba pungrul na le pensionata na man ral te hi committed expenditure ti ani vi ka aom zia chu henga ta na summan tur hi aom ngei tura ngai ani state sarkar hian thlatin atlem bera committed expenditure atan viable changa somriat atanga zarukvel ama modon ni na lang revenue account nuaya untied fund hi
thlatin cheng vai bel chazaruk som thum le pariat vel mu be se ani bok an tait fan hi state in en kol na le tul sang sanga state sarkar summan theiza soina ani berome an tait fan te hi be se yanga mu ani chuan RBI atanga phuk boi fo ngai lovin sarkar kal thei don ni na langani hei hi thil lomom takani nge yang an tait fan hi state chia ni lo thil danga tanga sum lu te sarkar lai pui chia intro ma tanga mu le sumin dailo na tran pui na te an ni sarkar sum mu na lam apun lova revenue expenditure apun hian routling thil siam na lamina tuar thunga ram ma so na sumin atlak niam pha thina ni routling thil siam na lam abei tham ramtana routling thil siam na turpi capital outlay hi abei tham hle budget pumpuya tanga summan tur atangin za som pani velania GSDP atanga chut phei chuan za panga chawani bok capital outlay hi ram leina turte sarkar in le lo sakna turte kongpui siam le leido te tuilak na kongte infiam na rural te hil siam na ta na khol thazok leina ta na sum hlom lian soina ni ram mason na thona turatan sum du tok man tur nei hi mason na bulani central tanga sum local atlem tel awangin capital outlay atana sum da tur thanem zo ngai tu hi apoi mo chho zel don ani major deficit indicator sarkar sum din munte khongpoi mo tak chu revenue deficit surplus te fiscal deficit le primary deficit te hi an nia sarkar sum mu aya man ral zata tam chuan sumin dailo na revenue deficit om ti na ni hei hi sarkar sum din mun thresel lo soina nia FBRM Act sang ni le paruk chuan revenue account tra sumin dailo na nei hi RM ti to lo nge ani budget pumpuya sumin dailo na pu ka no kha ngai hi fiscal deficit ti ania kumthar budget a hian state sum tho chu atanga chutin fiscal deficit hi za pathum point pali pasari ani don ani FBRM Act sang ni le paruk chuan fiscal deficit him chin tur aro man chu GSDP atanga chutin za pathum point panga ni leba pungrul nuwa fiscal deficit omza thi primary deficit ti ania cheng viable chajanga somria le panga om tura ruwa manani state labor nga ber Mizoram RBI sang ni le som ni le pathum tarlan danin March ni som thum le pakhat sang ni som ni le pathuma Mizoram sarkar le batling khom tur chu viable se sing khat sang ni zakwa som ko le pakhatani le batam lam hi state tho chu azat be chanin soi thinania Mizoram sarkar le bazza thi GSDP atanga chutin za som nga le pathumani India rama GSDP hisapa le ba nga berani hemiam zia chu state le ba hi rul vek tur ni ta se state sum lak lu zat ve ai tam ma hi labor rul nan pek chua angai ti na ni Odisha sarkar in labor an nei tlem bera cheng vai bel che nuai khat sing khat sang thum zaria som nga le paruka nei ani GSDP atanga chutin za som paruk chau ani thung Sikkim sarkar in labor nei tlem beranga soile adot tu Mizoram nga soi hi adik famkim tok lo ni in alangani sarkar lai puitanga sumhu turang chi te hi be seile mamo huna mulo chang om fo thina hetiang huna state sarkar hian sum mamo man chop RBI atang na puk thina hei hi state sarkar in hang fak na poimo takani March ni som thum le pakhat sang ni som ni le pani thleng khan Mizoram sarkar hian ways and means advance cheng viable chazan hi som nga le parukaya tamlo ni som ko chunga tan apuk theya overdraft hi ni som ni le pakhat chung anei thei bokani kumsang ni som ni pakhat som ni le pani hian RBI atangin WMA lak za thi cheng viable chasang thum zathum som nga le pani ani thlatin viable chazan hi som sari le pakwa pu kangani India sarkar chon kumsang ni le som pariat khan fiscal responsibility and budget management review committee NK singa kai soina nuaya adina e committee hian state labor tlingkhom hi GSDP atanga chutin za som ni pel lo se ti in rotna asiam nge ani labor him chin ramri pel thui ber state kan ni meka
labor rit tak phur chungin Mizoram economy hi akal ve chet ani state in nga na CSS EAP centrally sponsored scheme le externally aided project te hi Mizoram mason na nuk pui keng tu le ban poimo siam tu ati the hi lo me state sumatanga malak na lian tham soi tur omwak lo ni na langa SEDP le ba pa host te hi ani mayo me hei po hi ruang man nang ani phak lo hle social economics and service noya department poimo berber te hi CSS in ngatan ni CSS te hi om lo ta se Mizoram sarkar le mi pui te hi an kho har leang CSS state sarkar department som pakwa kalpui mek ni na langa thok tu sing khat chuang anom bokani kumsang ni som ni pakhat atanga som ni le pan hi hian CSS atan sum viable sang khat zathum som thum le panga mu ania revenue receipt atangin za som pali point panga le pasari la ya tling kumsang ni som ni pathum som ni le pali bi a hian CSS sum viable sang ni zaruk som sari be se ani department tamber hian mathar lak na tur sum an nei lo lain department som pakwa lain CSS sum an nei thei hi alo mom hle externally aided project hi state mason na rural CM2 poimo tak anita state sarkar hian sarkar lai puikal tlangin World Bank Asian Development Bank Japan International Cooperation Agency atang ten suman puk thina EAP kalmang chu hetiang hiani project sum za som hi state sarkar tum turania za somria thi lo na ni thunga hei hi central sarkar in za som kwale state sarkar in za som a intum semle turani EAP kalai mek te hi Mizoram health system and strengthening project fostering climate resilient and planned farming system in the northeast technical assistance for capacity enhancement for sustainable agriculture and irrigation le Japan sustainable urban transport project in Aizawl city te anni sarkar na thok lo sanction policy sing sari sang khajaruk somruk le pathumoma sanction policy sing li sang ria jani somli le pali no kha me kania no kha lo hi policy ni sang thum jali som pariat om bokani sarkar na thok ti hian state department sang PSU le aided institution le body sa thok te huamani hengba ka hian provisional employees co terminus contract master role singkhat sang khajaruk som thum le pariat anom boka kumsang ni som ni pakha som ni le pani khan sarkar na thok lawata na mandral hi viable cha sang thum zakwa som thum le pakwani hei hi revenue receipt atanga chutin za somli le pathum la ya tlingani sarkar na thok pension lwa viable cha sang khat zathum som thum le pakhat mandral ani boka hei hi revenue receipt atanga chutin za som panga la ya tling bokani sarkar na thok lo hi Mizoram economy khalkal tu poimo takani lumena dor thlangin thlatir le thlato badang lam anti sarkar na thok ten hun bi dik taka lo anlak theilo hian sarkar sumdin mun a hresel lo hle ti en tirani ro tling thil siam na tura state sarkar sum le pai abe thamlu tukte leiba phur rit tak maina min del reng maite state mason nan CSS le EAP a kanin nang fak ringot le Shipui leng chuan lama sarkar na thok lo kanin pemu mal hlei theilo te hi state sarkar mual phona mai ani lova nam mual phona atlingani Mizoram mason na hi mizomi pui te fin na rem hriat na le thanem ngai na le thorim na ra ani turania budget sum pui atang nge in ram le nam mason na thapui tho kan tum turani CSS le EAP te hi min pui tu chong ni thei se aduam hle ro real na fel le tha eruk na film state kan ni chuan CSS le EAP sum te hi man sen lo local mai do nani mason na ko leng duam jok nei turin beng sikin ngai tu na thar imhang chawangu